Science and Technology Sakwalapagi Matugina Muiba Kunaida Kanaba Piba Polum Kia Lepalitana, Putoropagi Manung Chana, Drone Haina Kanga Bat, Nongtaka Paiduna Tabakama, Tawanga Electronic, Kulai Siswamani, Manipudasu Hiram Karada drone season of Bahaure, Adobo Atopa Hiram Kiada drone season Arpada, Lamdamasigi Horokli Bamirona, Kudong Saba Lahuna drone technology, Matang the Kangjin Magitangai for the lady, Hiramasigi Matang, the SKTV News Chief Reporter, Catherine Prem Sanaga Kanaba Pau the Mamba Pamigani. Hoki Basahi Kara Shida, Manipur drone Jinabagi Chang, Tankin Hingalagli, Maruina, film industry, Amadi, Luhumbagi video number drone Jinaba, equated Wupangli. Adobo, Tahi Karaki Tungda, Hiram Kudingmata, drone Jinaduna, Miam da Kudung Chabakia, Pirikani Habisi, expert Chingi, Achapat Hazabani. Masaki Manunda, drone Jinaduna, home delivery Toba, Anaba the Kamnaba E Yauna, Anna Layangi Hidak Lantham, Atumatamda, Yohanbangamba, Low Shiguda Sinaduna, Oto Hangamba, Mausana Piba, Tangsin, Maruina, Ishin Chow, Chingling Kaiba Madi, Mahulang Punachim Motorapada, Machina, Meek and Mayana Hiram Kiada, Drone Sinaba, or Lagani Habri, Hazabale Haina, National Institute of Electronic and Information Technology, Nilit Imphal, Executive Director, Dr. Yumnam Jayantana, SKTV News Fondoroke. New Kunaida, Kanabaka Pikidoriba, Electronic, Kulai Asigi Kudung Saba, Launaba, Domi Matanga, Ninkina Kangin Butanatana, Machina Togan Bayaba, among Bashim Nagisu, not Tognaba, Hinamasagi Matanga, Tonjin Butangai for the Heidi. Kogi drone business tauge haiba matamda kogi drone hum lebisi khangbi batare red haiba ma yellow haiba ma green haiba ma maru ena business tong sina green zone dani ado red city airport ki maya nakpa aduga no fly zone dani aduga airport maya da nakpa jinau sina agriculture ki tauge haiba targa di daily basis ta permission lobam darka tai aduga piloting to riba jinau singna khangbi gadabadi rpto gi khutangda GCA की मखादा लेबा लाइसेंस ट्रेनिंग सेंटर दगी लाइसेंस से लोइबा केजी अनि दगे ना केजी कुन मंगा होबा पुबंगंबा परमिशन लोबिबा याय लाइसेंसिंग से लो दबिदा की बिजनेस तौरगा कैजुअलिटी करगंबा थोपा ताराबा मिगी मई चाकपा नत्रगना नो फ्लाई जोन दा पाइसलुबा तारगदी असी सही अनि की पनिशमेंट जेल थाबगी अदुगा मिगी प्रॉपर्टी मांगलुबा तारगना रुपा करोड़ अमरोंगी फाइन तौबगी Sigi punishment term Karale. Amoromda, Manipur Lenagna, Jungi Lamda, Popi Pami Tabagi Tabakta, Atenmo Tamliba, Ashidasu, Drone Jinarabadi, Heno Kudung Sagani Habagi Tazabale Haina, Central Agriculture University, Imphal, Professor El Nabachandrana, SKTV News Undurake. Bahaknahai, Drone Jinarabadi, Men Power Abadi, Matam Chungdana, Karama Pamda, Logi Wangada, Popi Pambi Sing Tabagi Habidu, Kangupagambani, Pami Sing Adubu, Mangan Basu, Namgani Hari. Visited drone crop identification jibukte resolution wangba drone season camera palagana. Local amada nada zaga amada region ma thari ba crop se kari no jam line identify to way. Popi gaje, sigi zaga jeda, popi thai jam line drone season identify to way agani na ina kanje. Camera ma zar pai ko photo ka thawi hai doni. Adi GOT ma panjalagadi. Sigi particular place sigi zaga sigi location jeda. Thar popi shuk thare area na shuk thare abje ab line adum drone mating na identify to ngam ji manpower manual yan thatter ko one season of mohuta popi bu hat ngamba ji na pi dak sing sai identify to matung da har ke tari switch location de dai ko na sai gi hidak tu pur ga kan kap tho holu kan da sai popi de yam line adum wan da dum si sa ge de ko ne asum to de science mating na drone ni mating lawragadi popi manghan bajira jum ai line dum to bungam gadra na in khanje India ge top station da school gi thakgi drone technology gi matangda Mahiru Shinga secondary thakgi mahitami ba haukre adubu Manipur gi oinadi ayamba school singa hiramas gi matangda takpi tami bagi wafam laitri adubu serasigi oina amatangai reba drone technology gi mahitam pham haragadi Nilit Imphal na oiri training ki damakta institution ani kada le amana Nilit Imphal sida ama wore amana NIT Silchar da Assam da ama wore Ministry of Electronics and Information Technology ki makhada
graduate angangsingsi hapta amamam boot camp tambiba moisu science graduate oigadabani aduna sigi numit mangani gi boot camp sida basic drone repairing dagi horaga assemble dagi horaga part take ki ba khot ki ba amadi basic flying asagi zone gi adugi basic flying adu matambi adagi amarom the rules and the regulation do's and don'ts habadu masu sitambi aduga karigumba chinanaw sina faculty development program gumba tawning ba taragadi akoina customize hoiba dum tawi aduga angang class 6 7 dagi na 10 bogi leba angang singsina one day awareness program gumba akoina kogi appetizer oina hayeng moina sigi area sida kogi career same ge haba taragadi makoi si ethics of drone flying ethics of artificial intelligence natang ethics of technology uses ethics masado mo loina na koina one day gi awareness program gumba su thami matam kharagi matungda drone technology na purakadaba on masingda Manipur gi harugliba naharol singsu mangjil thana saruk yaba ngamnaba hilamasini matanga harugliba mirolda takpi tamibagi tangai fadaba naire SKTV news ko ma porom jariba Heitrabadi Premchand